launga i le suafa malu o le atua le tamā le alo ma le gagasā filifilia le faiupule 2-5 mai le luka e 8 fetalai o atu o ia iā te i latou oi fea ea lo tou faatuatua ma tata'au lava i latou maofo ua fetautala tala'i i latou o ai ea lenei auā ua fetalai o ia i le matagi ma le vai ona usiusita'i ai lea iā te ia fagaina pea manatu autū ia iai sina faatuatua i titi sa tatau a ona iai sina faatuatua i titi le ausoo auā o lenā tofā iesu i se vaega o le latou sā pe tatou te lagonaina lona si'uleo ae manatua o lenā e afio iesu i totonu o lou tagata o lenā e afio iesu i totonu o lou loto e te whaamoemoe i ai taimi e tūla'i mai ai ia whā ma matangi malolosi o leolanga. Ai le i ta oto ifo Iesu i tonu o le waa ma malolo o lana whaatanunga i nā tātou o atu ia i le isi tū vai. E se le tā ua o le tātou ustai i te whaatanunga le fina ngalo o le tātou wali o Iesu. E le aifo i se whaatanunga Iesu i tu tonu o le tuspaia. E le i tau nu. Po a whawhita uli e tūra i mai i le whainga malanga. Tasi ale mea mautinoa. E tau nuu manuia le whainga malanga i le isi tū vai. E le mawhai fo i e se meo le natura, se a wha tsunami, po se poto ma se malosi o le tangata. O na suia ai le fina ngalo i Iesu. Ai so se whainga malanga e te taua o na iai se isi e tū lai mai le foe, se kapiteni, awa iai taime tu la iai whala me lawa whafose, whawhita auli. A uaia, iai le tō whā, e loa ai le mea in te tau o na whai. Le alawa tō whā nei Iesu. Ua le ai se isi. Ua le tu tasi le whaiva o pili, ia Iesu. A le taimi lea sa te tau o na tūlai mai se isi o le auso. E sui tūlanga i le tau tai mata pala pala. E le na o taimi o le solonga le lei. A o taimi e si i ma sou ai le tai. Ma nino mai le tala le whatawhao o le mawhauwhaunga o le auso. Ua masani lava i lātou le ai me saunia i Iesu. Ma meo le solonga le lei. Le lei mawhauwhauina ana taimi leanga o le olanga. A le mawhuanga lea o le awha. Se isu e Iesu. Se iwa a Iesu po le a le te le ma le laititi o lo lātou whātuatua. A o taimi lava ua ngata le iloa le tangata ua o mai le fefe ma le mautonu. Taimi le nā sa te tau o na iaisi na whaautua i titi. Taimi le nā e sawa iloa lo wola whaatuatua. O lo whaatuatua e te talitonua i mea e le vaaya. E te la fua ia i aho Iesu e pule ai o ia. Wa e talitonu e mawhaia mea umai le mana o Iesu Keriso. Fia ni vāvenga mea o fofongia wa whaia Iesu. Wa te tauana lātou i loa ma whātuatua. Le aise mea e le mawhaia i le mana
o le sili ese o Iesu Keriso. Ai fe mai a luka ua fefe ma matitau ai se a. Awa ua masani le solonga le lei. Le masani foi ona faa ngalo lanto wola fatuatua. Ana le la matia lava le ola ua folinga mai o le a o mai le maliu ma le oti. E le fafangu Iesu. Sa titau na mautinoa o le la ia Iesu i tutonu o le va. E te tau se tasi o le au soo o na vavao atu i le matangi ma le afaa. Ia e manatu foi nisi o tangata o le avea ma soo Iesu. O le mamang foi lea o tātou ma whaafitauli. O le tali e le ai. O le avea ma kerisiano. O le atiri tele ai lea o whaafitauli e tūla i mai. A tātou wāwa ai le la au o le whau whea ngai ma matangi malolosi ma whai lunga o le matawhanga. O le mea fo i le nai matua ma aa. Ma ua ma losi ai le whau. Fina ngalo fo i leo le atua mo le tangata. E whetau i ma whawhita auli o leo langa e antiri matua ai le whatuatua. Le fina ngalo le atua e ave ese matangi ma wha. E le ave ese ina i le atua whawhita auli. Le ai. Wa o nisi o nei whawhita auli. Te leso na o ngā maso na lui mo le tangata. E matua ai ni whatuatua. Pio na ia li tusi e Ioane. E ave ese ai la lai le mana mia pruning. Tipi ese la lai le au ngā. Ina ia whale leia antoa lo tangata. Ma tiri matua ai lo whatuatua. Paule me fai e le atua. Wha au penga ina oe maa. Avatu ia te oe le maa losi le poto. Wha tua le lotu tele. Ta te tau ai ma whawhitau. Ina ia tā manu maa lo. Iso o se a whae tūlai mai. A tūlai mai whawhitau. Leanga o lea tātou te ola i le lalolangi e tumu i matangi malolosi ma peau vale o le olanga. Ai so se whawhita uli e tūla i mai. Wa awa o mai Yesu, au e te vaai i whawhita uli. Au e te tepa i au tafa. Au le vaai sae masifo ma tū masaute. Au ana o ngalu maua lulunga. Ma peau o le vasa. E sao mai tonu o le tātou sao. Ai wa ai lunga ia Iesu Keriso o lo iai le tali o whawhitau li uma. Whawhangu Iesu o iai le tali o mea uma. Ai le i tū lai mai whawhitau li. Ua leva o na iai le tali a Iesu. O nisi o i lātou nisi o i tātou tu lai mai loa whawhitauli tātou mana na o loa lea ia Iesu e tali mai i le taimi nei lava. A ese fuafuanga le atua e iai le taimi le atua i mea uma. He's never late. Whaaso talu o na tānu mia la salo. Whaato a tau nuu ia Iesu. Ai se a ia whaali ai le mana o le atua. I le whaola ina o le tangata ua maliu. Ua wha aso i tutonu o le tunga mau. E ai fo i tua i ngā whaama matangi e tūla i mai. Ono le tātou leu stai. Pe o iona, sola i le waa folo i le ia. Se ia o ina toe alu i ni nevas. Tūla i mai a wha ono o lou leu stai o mātua. O lou leu stai i le atua. Tā ua le lafo pea i a ao Iesu e pule pea o ia.
pe tali mai pe le ai, pe o nei, pe o tae ao, po o le isi se furu tautanga, e pule pea Iesu. Ne nei tae ao, lo wala fai mai, whanunga le lei, tele a wha ma matangi manulosi, o storms, o le o langa o le a wha tali mai a te oe. Nisi wa mawai atu a wha ma matangi manulosi, au nisi o le a wha lava le nei, o le a uma lava le o langa o whea ngai pea, ma oe, o a mionga a whanau, o le toa lua whasi a wā, emotional storms, o tuainga physical ma abuse, sexual abuse, financial storms, ne le lava le whasoa, le matiba ma le tangolima, spiritual storms, whawhita auli le matiba whaleanga, whamanatua le tala le lei, manatua Iesu o le nai tu tonu o lo sa. O Iesu le nai a fio tu tonu o lo tangata, tonu o lo loto. Aua le wha moe moe le tātou poto ma le malos. Ai whawhangu Iesu. Le ai se whawhitau le te le ma le mawhai Iesu o na fo ia. Ai ese le mānaia la whalongolongo le whonongo a le pale mene. Finangalo sui o le mota. Lato saunoanga. Wa mawai atu matangi ma wha sa whengai. Ma le pale mene o Samoa. Talo sia ia. Ai ia. Sa ili pea se ai. Ma se manuia o tangata lautele. Whawhitai le ngā luenga whai pea la talo ma anapong o le tali lea o matangi ma wha. O ua le waai le whawhitauli. Te pataula i a Iesu o ia o le tali. Ia whatelelo whatuatua. O le nai whatasi Iesu ma i tātou i taimi uma. Ono Iesu. Amene. Se i tātou vivi i atu i le atua i lona vi inga i lua se lau lua sefulu. Lua se lau lua sefulu pese tātou te pese ai.